India nampi adinga za umta milun nampi pa Mahatma Gandhi hi ama hedam mo athi lova mi khanin anakabli hi hichapahin bola Mahatma Gandhi cho kabli ham akabli pa he mi phalo terrorist hi aham hi lo le ama hi gamlen nam ngai lu zo hi aham ti jong chu video ahin hin seiding u hi video masa Mahatma Gandhi thu kan seina achon controversy in kinil bautam na ana umin bangkha chun di sa 19 bangkha chun edi loveti jong to tampi jong le thule la chu he chin theya he be the na dinga kinil ki bo ke sau chu ji mong hi in tuni ni khu a he Mahatma Gandhi na that pa men na thuram go si hi in ma hin Mahatma Gandhi hi bola atha ham ti thu sim chu isei ding u hi tuni ni khu wang hin sai edi lang lang iti ti dam apat mo na yong asi na jong hin ani a he kahin chi khom pi de hin ji chun ala dan ithip mu ngai ji chu mi khat chu khat langa ku nai vet dinga chu apha heding a hin khalanga ku na vet dinga chu asi ki ding hi ji a chu he thim ta e hon jong in ngai di win kahin ti mu ve 30 January 1948 kum chun Mahatma Gandhi jong pungthum ma khai chun jingka pungthum ma khai chun hung thovin jingka tawna ni dang banga aman ji bang chun ahung mang bo e man jong Hindu le Muslim ho ta chun lamkai ho ta chun keu khom na ni ding agu e aji cho gam sung ba chu Hindu le Muslim ho ke ka chun na sata in ki boina no min hi Professor N.R. Malkhani Pakistan na Deputy High Commissioner pa jong chun Pakistan mi ho ki bol gen thei tu ho chu Mahatma Gandhi ko ma hin seitan hi le Mahatma Gandhi in jong ijitil su ho hi mi pin ka thu ngai lu ji hetin an sein newspaper tampi in jong Hindu le Muslim ho ke ka kina na umma Muslim ho tampi ki tha chu newspaper le media ho in jong Congress de na sate in anango jiwin hi hetia ke khom na ding chun Mahatma Gandhi in jong Sardar Patel chu jika pung li chun kimutu pi ding anagu in hi mani jong kimutu zo chun pung khalang kheu honin kheu zo hon chun ni la langa chun ama jong taw na mang dinga chun chi kitan hi le laimun chun mi 250 lang cha anum movin Gandhiji mu mu chun ama jong salam ho bol vin laimun chun khaki color sat khat ke von le toka ki chen khat chun laimuna chun hung phein birla ina chun Gandhiji chu aloi panarayan apate ta chun lut hanin Gandhiji chu tha ding gut han hi Gandhi jong chu step chu hin chu nin taw na man na leng ding chu hin chu nin hi le ama hung nai nai chun pi ho chun ovin a khut akil ovin Gandhiji chu masanga chun abu khum ovin hi ma hon jong lampi sip pi ovin hi le kha ki von pa jong chu mi pi ho la chun hungin midang ho tabang chun Gandhiji amaya chun akhut akilin abungin abunbun na ahungda do chun ami pum cho hin sa do in hi ama chu Gandhiji ko ma cha phat thein ki thum hilowa mi pum jo cha in sa do hetai tum vejen chu su tu a chun Gandhiji cha ka min lai chun Gandhiji cha thetai in ka pa cha koi madang hilowa na thuram go si cho hi na thuram go si in Mahatma Gandhi tha hi ma he gamlenam ngai luham hi lo le thingnui sale la cho he hap ti chu komena den se ding bit ka hin te pu ve na thuram go se jong chu laimun chun police ho chun aman uvin aloi panarian apate chun aman uvin police station a chun apui tawin hi le na thuram go se to Gopal anaw pa jong chu jila han chun Mahatma Gandhi chapa Devdas Gandhi jong chu laimun a chun ahungin jila chun apa that pa cho hung chek tan hi la ama gela cho mi phamo ta ki cha jing ding gun ta ding dana chun ankelin hi la ngo si mu chun alung thim ki khel he jingi aji chu ngo si in Devdas amu mu chun Mahatma Gandhi chapa ko ma chu go si in jong na pa ka tha chu nei ngai da mo in la ka thil bol ho hi ke ma changbala phat chum na dinga ka bol hi pui i gamle nam ding wa til pachum ding zo ki gela na pa ki tha ni tin Mahatma Gandhi chapa ko ma chen an sin hi Mahatma Gandhi chen ya tha ma sang u ni som ma sang jong chen ama ho hin Gandhiji chu tha ding anagu u vin an lo hling pu vi
ichi ni som masang 20 January ni chun go si le loi ho jong chu Gandhiji pak nga speech pi pe na chun hung vin ama ho anjong apat ni pen na chun granite asip vin apat na pen granite se achami pi ho che chawa azam ting le Gandhiji changa amding so ting la Gandhiji chu granite ani na pa chu se khuma tha ding chu gu vin in lawang sit pi ti dham bang phat pi ti dham granite ani chan na Gandhiji chunga ase ding kun chun ase bopa Digambar ba song chun ipiti ham alung niaw ham hi lo le Mama Gandhi chu ahin ding ni hi si ham chu la ke tapun ama chung granite chu sip num ta lubin ana zammang ta ni laimuna ko na chun in lama hola a kumsom ni chapang madan pawa ki ti jong chu aman uvin police hon jila jan akoi uvin hi newspaper Hindu Rashtra ki ti azong chu thil su ho ju si thu chu news a chun ahin so uvin chuting la Mahatma Gandhi in Muslim ho a support jing ji a hi Mahatma Gandhi thawut na etem chung ki bol hetin news a chun su vin hi laimuna thil tu ho chu mi 150 lang a hi uve naturam go si jong amat uwa jila koi uchun aman jong ke kathil tha hi apadinga katha hi ti a phochi na ding chun punga sau statement kha cha na pe in kut hon wang chi statement chu mi pi la release bolding cha na phalpu vin hi na pha chom kha jo chun why I kill Gandhi pidinga Gandhi ka tha ham ti statement chu release an bol vin hi chi a video jong na bet nom law comment na hin in tum law chun ka hin pi ding hi tingle mi tampi in jong go si hi gamlen nam ngai lu ti a jong an ge levin che tingle aman ma Gandhi tha ni jong he ke pani ni khu hi tin an mang jong mi tampi umji i Gandhiji ki than he kum som ji gi la nga lang hi ta ba nga tu ni ama ki than ni khu hi e ho ding in he them lo he apoi mo he jing in hi aji cho ma hi mi support tampi jong tu ni umin amu da jong tampi ding cho ta san hi e tu a cho naturam go se chun Gandhiji chu ibola atha ham apat na chu hi le Gandhiji hin Muslim ho lung na ha hol wala hi tin ki se yi turam go se chun ibola tha ham ti jong chu Muslim ho chu ibola mu da ham ti chu ya thina dinga naturam go se hin khu background chu ga se uti ama hi Brahmin Hindu family a hung ping hi Brahmin ho hi Hindu ho la jong asang loi khat hi win athing mong ho tin hi good season kut na asen a chu hi le kumsom ni le ni hi a chun RSSC an zopmin hi RSSC political party KB Hengewer in an phudo hin ama ho doi le tup chu hi le Hindu ho culture custom hen lang dan le mu lo zo si hi ven tup le aman lo na dinga pan na lejing ho chu hi ve kum phabep zo chun god se jong punigam sunga chun ani komin an umin ilai muna chun Hindu Mahasabha achun secretary in hin leng ovin Hindu Mahasabha hi le India National Congress ho la a mi tem khat Hindu ngai lo ho chun ana phu organization khat chu hi echi organization bang he British ho hung masanga chu an ki phut sa hi tai 1930 kum chun Bir Savarkar jong chu Hindu Mahasabha achun analol hingin mi pi lung la thei khat ta cha ani hi aman jong hindutwa ki ti policy ideology cha hin semi hindutwa cha hi le hindu ho ngai lut na cho a hi e god si jong chu Bir Savarkar ko na chun atu sei le ala sa ho ko na chun ki tit khona na sata in an nin aman jong Hindu Mahasabha adinga chu na chun na sata in an tong panin hi Savarkar chun Mahatma Gandhi cha anam muda e tingle ama hin Muslim ho lung na holji etin na sein hi Direndra ke za in Mahatma Gandhi thi thu asei na le kha achun ampi jong cha sun to vin laya achom lama chu ga ke seile Gandhiji hin secularism ti he na chipi hi secular adei dei thil abol thei ding cha tingle lam kai ho jong min alen thu de tinglat music ki banga thil mu de hi phachum na mu de hi ti pa chu Gandhiji hin an chipi hin elan thuram go si hin Gandhiji in an chipi secularism chu hi le India le Hindu le Muslim ho ke ka chu equal rights ti ho num ding dana chun agel hin la aman an agel chu hi le na thuram in agel chu Hindu ho chu full rights mu ding dana chun an agel kha hi go si le loi ho jong chu Mahatma Gandhi thil bol dei lo na zal chun Hyderabad na chang ki phin na nei uvin hi le ilai mo na chun ama le loi ho jo si jong cha man uvin ji la chun an lut uvin hi
laya kuna chun Mahatma Gandhi zong cha amuda na ke ka chun amuda na cho akhang che jingin hi go si chun ama gel chu le Gandhi ji hin Hindu ho in adiman chu Gandhi ji in anano pi pun Muslim ho bo anangai lu in Muslim ho demand bo na su bulit pi tin zong ani gel ji ichi khanga ma chu Hindu le Muslim ho ke ka ayong na satta boy no num pha chun Gandhi ji in zong Hindu le Muslim ho ke ka ki mu to na ki vet dana anu hi British ho cha nango kenin hi in la India ho chen independent amu ding le Hindu ho le Muslim ho ki gop khom kin ngai ki ji a chen man jo 1909 kum chun hi chi ama ho ki gop khom lo ki gop khom ngai dan thu jong cha le kha cha na suni in la got se chen Gandhi ji hi Muslim le Hindu ho ki hop khending dei dana chen na gele Gandhi ji chun alang khana chu Hindu le Muslim ho ki bop hom na dinga chun na na saten na tongnan la Gandhi ji masanga chun Bal Gandhadhar jong chun Muslim ho dinga gam tum mu na dinga chun aman jong pan na saten ana la pantai mo hon jong lak no pek ana nei even lak no pet na chun Bal Gandhadhar Tilak ani besen le Muhammad Ali Zenat ho jong cho ani keu khom uvin Legislative Council Muslim ho chan bu atam che na ding chun kipin na nei uvin hi aji chu hi cha chu India population na chu Muslim ho chu 25% lang chu an hi tawi god se Mahatma Gandhi ne hin chokai na aji penta chu hi le India atinga national language se Hindi talo ding Hindustani hi detin a hin pun chu hi Hindustani chu hi tin le chen Muslim ho le Hindu ho ki gop khom hilo le Hindi le Urdu Pakistan te pau ki gop khom chu India adinga national language si deti a hin sei chu ama chun alung na pi pen chu hi iga gel le chun plan hoi ta khat mai thi hin la go si chun a sei chu hi le Hindustani ki ti hi kapu kapa nga pat a ka za khapu yi je chun India national language ding hi Hindi deti na si ama ho paule ha ma ki boida no hi gel le hin no ai mo mai thi uhin hen la i ho nam sunga jong he hitima cho hi mi tampi hin ku ki language ki ti ting la hin tha do pau he iti jiwin abang khat chun kapu kapa khanga pa na ku ki pau ki ti ke za khapui tha do pau bo wi ti a ki boina umin chin akoi tum chu support na jong hi pun athu chu ga ke se hin ki boi dan chu tha do phonetic ku ki phonetic ti jong se sei daw tin ga ya theina dinga te ka chu hin ki pe thu a hi example laga se dinga Professor Ganpati Ganpat Teli zong chun Hindustani ke ti chu support na boli aji chu Hindustani chu India te ke gop khom na hi ding je chun ana de hin na support in hilla Mahatma Gandhi in idea thil agun ji ho chu got se chun Muslim ho lung hol na Gandhi in abol ji da na chun gel ji in amuda na cho ana sangche che in chu tinglema India le Pakistan ke hop jong chu Mahatma Gandhi na satin anango mi tampi in jong politician ho in jong tulai khanga hin Gandhi ji hi nampi pa a dinga a hi chu kho ka sa powi hin la ma je a hi India hi an ke kha hi tin jong a sei vin tu chan ge hin ango jong jin la yu vin hi ji chun history alam kai milal ho hai khat dinga pha jong la khat lang dinga pa mo ji hin ji chun hoi lang pen he sai la dham ti wang he a ji le jingi ga sei kit ding chu hi le Mahatma Gandhi hi Hindu ho le Muslim ho ki tu na ding hin an ngol he an ha bol he jing ji ni hi ting le god si Mahatma Gandhi ango kit na chu hi le Muslim ho le Hindu ho ke ka boi no ting le boi na chu thip na ding chun Mahatma Gandhi hin an ngol na anamang ji in la Pakistan le India he gam tum hi di ti a kyop khen na hung ding pha chun naturam god si chun Gandhi ji he ango kit ni aji chu ama hin an ngol taw no ta bang cho an ngol la ki pin no cha na bol ki le chu lo ling thin ti chu an gelin hin la Mahatma Gandhi chun Muslim le Hindu ho gam tum chi nei ding chu an dei lo wang chun June 3 1947 ni chun gam tum nei de ti a phun do na hin ni chun Gandhi ji in jong Dr. Rajendra Prasad ko ma chu alung nop mo na thu chu na seyin reporter ho an jong Gandhi ji cha dong ovin India le
Pakistan hong ki hom kending he tan hi ji chun ijin deilo na a angol na bol ki dam tin an dong vin hi le Mahatma Gandhi chun hi chi Congress committee ho su khil hi in Congress ho su khil jina ja ke man eti kin khu ka chan dam tin Congress ho chu Muslim le Hindu ho gam tum nei ding ji chu anango a hi gam ki ke lo na ding chun Pakistan gam tum Muslim ho dinga delpa Muhammad Ali Jinnah zong chu Gandhi ji chun gam khana India Prime Minister na penangi ti wang chun Muhammad Ali Jinnah chu an chingjep ti deham chu hin an numpun gam tum mong Muslim hon kani du he tin an ki phin uvin ama chu an numpui ti chun Muslim le Hindu ho ke ka chun na sata in ki boina chu an jing in 13 January 1948 Mahatma Gandhi ki thani ni som le sagi masang chun iti chun Delhi gam sunga Muslim ki ti ho zo si Hindu hon an tha pha chun Gandhi ji jong chun Muslim ho hlat do na ding chun aman jong an ngol na chu an bolin an nangol an kangol ding Muslim ho Delhi khopi sunga ade dia num ta ba le le thelo le iti chan ge an kangol de ti a an sin hi SQC chi lowa India te jong chun Pakistan te sum 55 crore lang cho na khapi ubin hi chipa chun Pakistan te jong cho lahangin Jammu and Kashmir gamne te Afridi tribe ho koma cha ke thu pi na thuma Kashmir in attack ding ti a angkut phan uchun India government te jong chun Gandhi ji hin na ding le hi chu vendo theina ding chun sumcho na thot ta win hi ta ji a Delhi gam sunga Muslim ho ki su boya Gandhi ji na hado ji a jong he na thuram go se chun Gandhi ji na muda hin teng la Gandhi ji kum som thum leni lang he Muslim ho lung hol jing hin ke wang ka be chim mong tai tu he ma he tup do pha ni tin lung hin gel tai chu teng la na thuram hi terrorist sam hi lo la gam ngai lu ham terrorist revolutionary ki ti ting la tu pe nai ho gam noi ho thing noi ho jong he terrorist hi lo le revolutionary a hin pang phat pia stin hun ho hin mu ting le ma ho hi freedom fighter nationalist gam la nam ngai lu ti a hong ke ding hin la tu pe na wang government do na ana tong government su boizinga pang ki ti a revolutionary le terrorist title he ke pi uwa hi di Prabhakan ama he LTTE organization put the part hi Liberation Tiger of Tamil Ilam he thu jong hi video masalanga chen ka setan ama he Sri Lanka a Tamil ho gam independent country tundo na dinga pan la ta cho hi in ama ho hi USA Canada le gam India kiti ho jong hin thingnoi group he tin recognize an bol levin hin la LTTE lamkai pu hi Tamil Nadu a Chief Minister pa hin ama gam lanam ngai lu he tin pundo na nekin hi iji tabang choi hi condition cho tu pe na ma ho he thingnoi terrorist group da na jong le phat khat ting la ma ho he gam lanam ngai lu a hong ke ding hi god se chu terrorist title amat the lo ham ti chu ga se kin uti god se chun mi ki cha sa de mi pi lung thema cho phat mo na lung thim a het ham ti chu ga veu te ama hin Gandhi ji tha bu ji no a chu Gandhi ji bo ama bo cha target na bol ji e aji cho ma hi Hindu le Muslim ho ke ka a i khenna na so ji chen tin ageli ga se dinga chu god si in Gandhi ji e te nga chu akom avela mi ho cha khat cha jong an su khapun kha chang on kapli pun khat cha jong an tong khapun hi hela ma chun Gandhi ji ko kyu se anna tek ji an im ji hi ama mi phamo khat chu hi le Gandhi ji tha na thei ding chun anung zui ho khat tu jong chu ama na atha jing thei hin hi ji chun ama he terrorism hi lo le nationalism ti jong chu he chin ha kini India in independence amu masang chun British government ho le India government ho jong chun Netaji Subhash Chandra Bose Bhagat Singh ki ti ho jong he me thel dop ma British government tel India government te ho an kap jing hi ji chun ama ho anjong terrorist group ma chun recognize na bol evin le independent ki mu zo chun Subhash Chandra Bose Bhagat Singh ho jong muntina asti chu eta uvin ma ho he gamle nam ngai lu he tin isei uvin lekha gi asim uvin hi heta bang chu hi thil chi dan hin kho ho chu
pe le chan chun na thuram go si Mahatma Gandhi bola tha ham ti chu si chai tawin chaina kan do no mu chu hi le Mahatma Gandhi hi na thuram go si hi gam ngai lu ham hi lo le ama hi terrorist ham tingnoi organization ham me phalo ham ti cho komenan hin sei divin ka hin ti mu bi chan chun video ke chain aban video te ki mu tu ki taw te na bonun jan pha